Que en esta ocasión vamos a conocer la historia que tiene para contar Mashi Enrique Quinchihuango desde Carahuela. Acompáñennos. Kunanga shaguta rixigripanchi himashina tapa kaikunata ka rurash pakatin. Chinaka mashigu ali punjaguta charipa y kikimba shutigu ka imashina taka. Pagi mashiga ali punjagu pasyo ñuka shutimi kapa Enrique Quinchihuango kapan. Maymanta takapan? Ñuka Carahuela man kapan. Kaypi karikuna hurkanchik ayawmakunata shinapash kay gorra ni panchin nachu kay muchihukunata kaypi ka kikincharipan. Shina mi kapi kaygo kunat na yama kunat na makiwa awash tihishka kunat charipanchi. Ari sumakpacha nacho kunanga haturijo pancho nacho haturijo. Kunanga sha bajo makapanchi. Masigo shauta. Mapish de repente enterré mi punja shina kunapi mi kasna yama kunata apapan masigo. Kunanga sha yana hanchper. Ari shinapacha nacho. Ari chayka rikuchipai ima kay muchiku ni panchi gogorra kay kunata ima tata charipan. Kay gorra kunaka shina kay makipitihishka kunaka. Kaygo kunata shina kunambika asha kaygo kunapsh bajo kapanchi punta kunapi rikushami asha shago shina karuyukta manda kaymanda rimachi kunasta apashpa shuyakta kunama ripi shina hatushpago kapishkanchi kunasha pero bajo kapanchi echeka pero ojalá ñakti shuyapanchi de repente ñakuti apashpago kaupika ñakuti charipanchi mañashka kunata ima mañashka kunata shinapanchi ya kay animalego kunapi kashpa o ayauma kunapi kaupipa shinapanchi amasigo ya lipacha nacho shinaka kaypi rikuna hunchiga estaban arin figuras ni panchi hari kay wiwakuna Pikachu a quienes les gusta hari nacho kay pipash kay tulpukuna huyacha gumi rikurij pakatin chinapash kay material ga imata kapan lana gotami happy panchi kay lana okashamo pan ambato manda shamo chay lana gotami hapishpago ñakti kay gopi makigo atihishpa shinago shinapanchi kashaguna siempre lana pikashka manda kasha limpia shanchi chipipash pero siempre may manda yalipan chayka gote chay kuna ama kashachichun ama shishichichunga kay for okugo macharapanchi chay chankapan yari nacho chika kunanga ñakutin ayauma kunamanda rimashpaka hasta wangarin ima ni panchita ya hatunja chutian uchilla chutian imashinata kapan kaygo pesh kay tallagoda charipanchi rikuchipay kaygo kunami kapan asha uchilla kunapa de 5 años más o menos de 4 a 8 años kama kapan yari kay chula paktapan iski kay mediano nishka kunata sinapan kay picharipani kishinate kay kuna kanya normal hatun nya ñukanchi adulto kunapa kay kanya pakte kapan iski tallagoda chari y kote charipani chinasta ochila ya shina llavero nishka kunata adorno panishka shina kunata rurapanchi machi alipacha nacho kaypika mashna watakunata taña hatushpa kay kunata kashamupangi mashigo one watakunata kay takashinashpa kawsapanchi kasnya ñukanya joven horas mandami trabajashpa kawsapanchi kay wanchi kawsapanchi trabajashpa makigo wanchi shina tihishpa trabajapanchi kaytaka pitata yachachiparka taytakuna ña sawarishpa chuyacha hurkangi kaytaka ñuka taytakunaqa shina ruana kunata shina awashpa shina tihishpa kawsankaparka pero ñuka chay hipago ñukanchik shina kay tijinakunataka ña rikushpa shina yachakushpa ñukanchikllata kapishkanchik tihishpago rikushpa ñuka taytakunaqa shina ashago tijinkaparka pero más ashtawa puntakunaqa shinankarka ruanata shinashpa shina bufandakunata shinashpa kawsankaparka y chaykuna cambiaripi ñakti kashinakunata katishpa kaykunata trabajashpa kunanga ashasha kawsapanchik masigo kay gorrago kunaka mashna patashukshin kay animales nishpa ñukanchik riqsipanchik kay figurakunataka kaykunataka por mayor entregapanchik mayjangopish de repente rikushpa gustawpika a 2.50 por mayor entregapanchik de shugota ima de repente akimika $3 o $4 konchi shugopillaka ima figurakunatanipi shinapanchik kay wakimika shina caro llaktama apagmashikunata ima shina figurata chaykutacha shinapay nishpa nipan chayka chay mañashkawata shinapanchik imawata kashpapish sumakpacha kunanga ñakutin kay nimpanchik ayawmakunamanda rimashpaka shinallata al por mayor por unidad imashata haturipan chay ayawmakupi nishpaka kay medianopika kashnapika hatupanchik shugupillaka $8 hatupanchik shugupilla unidadpika de mayorpika nishpallakita a $5 hatunchik mediano kapkuti kay hatungutami hatupanchik shinallata may chay unidadpika a $10 kutin mayorpika 6.50 hasta $6 entregapanchik adornokunapapish kashnawkunata apapan kashnakunapish mañanpika llukchipanchik mashna de repente wakinpika 12 wishkay 12
solucionago ima de repente ni kachaykunata kañakti mayjamos masiyukuna ima munaspa gustashpaku mañawpika kaytapish rurashpa entregapanchikchani masiyo kayka valipanmi shugupika $4 vale kuti mayorgupika shpaka a 2.50 entregapanchik masiyo maymanta miawpipash ma indipipish maymanta kaygu mayukshimupanchik maski imashinapash maski hatungupash maski shamupanchik kayguma Y kaykunata kapita yali randinga nishpalla extranjero mashikuna o kaymandallata mashikuna. Kaygutaka pundakunapi extranjero kuna shamushpa apanjakari kunanpika kuti paykunapish kaseña amipanyari tal vez kunanga kuti wakin mashiyukuna kay ñukanchik kay llaqtakumantallata kay viajador mashiyukunami apashpaku kay partiyukutaka apapan karo extranjerokunaka de repente shuguyma o shina de repente maska kaymanta rig mashiyukunami apapan. Ari, alipacha nacho mashikuna shina kaña riksishpa katinajurkanchik imashinata ñukanchipa mashikunaka ñawpaman llukshishka kan. Shinapash mashigu pipash ñakutin al por mayor randingapa munakpi shuk número yupayguta karapay. Shinami kapan ñuka número charipani 09 67 51 53 44 chay número gopi ña mayjango mañashpago de repente ni pipish chay número kayamupika ya chatishpago ñakte paktachipanchilla mashig Kayupaychani mashig. yo solo pague kikintapish ñukanchikta kashna visitashpa kashna kay parlokunata karashkamanta agradecipani mashigo shinago mas ashtawa kiki mashiyukunatapish ashtawa alikachipani shinago trabajashpa shina ñukanchik kaypi gentiyukunata shina ayudashpa kay ñukanchik hatuna partiyukunapi shina ayudashpa kanajupi yo solo pague tayta Dios kikinkunatapish mas ashtawa pashapacho aligoma ashtawa trabajashpa ayudashpa gentiyukunatapish katachipaychik nacho chaykuta ñukanchik gentiyukuna kaypika ministipanchik shinami kapan mashiga yo solo pague alita shamparkankichik Yupaychani mashigu. Muchas gracias.